October ni somthum pakhat sang hi som pakwa khan kumsom ni panga upa Stephanie Pars Freehold New Jersey mi chu chin hriat lova abo thu anu Charlene Pars in police te phone in aron thrila Charlene Pars chuan police te hna chuan zan masalama New Brunswick a physics show an enzo an intren nu atanga tun thlenga an fanu an lapiak po thailo thu police te chu aron thrila heti lai hian Stephanie Bielpa John Osbelgin kumsom ni pakwa upa chuan ama zan lama Stephanie nen anom dun thu Stephanie u naw nu hrilin amu nun ber tum chuan na thok tura im pe to thu Osbelgin hian asoitel bok danaranin Stephanie hian Halloween nia chuan no pang ho boy puin ahun amang kum tina amai ro chu Halloween ni po hian aronin lanta pia lowawangin anu hian police te po aron kol tareng ani Stephanie ina police te anwatlen hian a car chu a in kong garage tlen ma dewa a in park ti an hu a tin na ina hian a uite chau alo umbok in chungwel police ten an han en call chuan Stephanie hian a cell phone keng lovin ina an hu chia ti an hu boka uluk taka an han dap zel nu in chung lo ru na nu ma kongka emo tukver emo kar chia tum na nu ma ang chi reng reng mu an nei lova tin heba ka hian Stephanie kal na emo a omna tur nu ma le thil nu chia engma police te hian mu le hriat an nei lo bok Stephanie hi ama to ka limin a in chua san le tlambo san du na chan tur engma anei hriat ani lova heti lai hian anu le pa te chuan an fanununa thil dik lo le fel lo om chun chu abial pa Osbelgin nen ani kar chawni thu an soi Osbelgin nen hian anin break ngun ang reng hle a amai ro chu heti chung hian in chen hlen tak tak silovin anin kop thale ngun hle hei hian u le pa te po in an vei ber le ama Stephanie po in siam tha se anti chan ber ani bok Stephanie bo atanga ni hi nuwa investigation kalzel chuan Osbelgin a phone a dan phalawa no pangkum tling lo za mo rong kai thala a om thu a hailanga he thil mu chu ani nu hian Osbelgin chu rang takaman hal ni in hetiaman ani lai hian investigator te chuan John Osbelgin a ngonga hian hamna ni om tak vual an mu nge bok he hian abial nu bo chung changa inzomna le in kai hnuina ani rinna atilian hle a he wang hian Osbelgin chu abial nu bo chung changa rin kai berle chuizui ngai bera police tele investigator te chuan anda ta ani Osbelgin manani nu hian police te chuan a phone chu chui chian turin an ren saka a phone a kalna vel GPS data an han en le chuan State and Island Long Pond Parka Ramngovela Darka Rutlai hun amang ti mu chu ani tatlat mai tunma lampoin John Osbelgin hian thilti sual alo nei fo to a kum sang ni som khan drugs kola pu ani a sang ni som pakukuma thathum chungin voini lai man alo tok to bok jun sang ni som pakua a vek mel hriat lo me chia kut a thak ti hriat ani a hemikum September thlai hian Stephanie in chen adova ngin kut alo thak to bok hemitum hian Stephanie hian police na abial pa Osbelgin hian kut a thak le mai a lo thu alo sei chuak to nge a heba ka hian mel hriat lo dang me che pakhat kut thaka pu alo ni to bok hetia Osbelgin abial nu Stephanie chunga hleilen na alantir thin ti investigator ten an hriat hian engamo thil in thup le thuk zo ka zirngai om ni in an ring het tak le a Osbelgin phone an han bi chian zel na a chuan minute ko chungin thinrim in hrik thlak na hlir message som le private Facebook message in thon na te an mu chuaka heng message te hi Osbelgin abial nu Stephanie bo ma zana a thon te an ni heng message ate hian Osbelgin Stephanie nen anin break chung changa amo phurtu a apu na tele adem na lam hoi vek an ni a Stephanie hian engama a changlet lo thung heng message an mu chu zong te hi prosecutor te chuan Superior Court Judge Paul X Eskandan hena mu in a trial hun ngak me Osbelgin chu jela hrenri andu wang ani pakhat bok ma se prosecutor te du dan le tumna hi a hlotling lo thung heti lai hian Stephanie Bozon be pui chu kalpui me kalani a chanchin duom ero hriat tur alom lo tluang zel John Osbelgin custody an hren lai po chu November ni som pakua thole nia chua lai lokri ani a amaro chu chua ani atanga ni thum atling orang tia November ni som ni pani khan ama nu na nge la in a in ti hlum zui ve ta hlau thung John Osbelgin Rawng hi anu le pa te motor da na garage char ni in thunut chia alo om tel bok
hele khazia khi pakhat chu anu le pa te ta na athu nu chi ani in heti hian a inziak kanu le kapa sel le sami heng thil a thlak tak kati hi apoi kati a rei tak chung nun hreom takin ka oma tuna chuan atop ta e engkima lom thu ka soi jailama hun mang the kanilova in thil mu le hria tu zong zong te chu adik te uvekang min vuina hun sera ani ne na kan thala kha in mang don nia kha hun kha kanuna ka hlimni om chun ani rawng mana engkim po ani nen khan lo siam hawang cheu apoi ka ti thu le ka hmangai ani ti hi lo hrilang cheu engtiklai pon ka chunga a tha in hun dom tak kan nei thina ma se keiman ka ti khobo zota ani ber mai ka chunga ero that a chu areng thin du than tur dang ka nei lo wangin keima than khur nge kalai ta ani ka hmangai cheu ti in adang pakhat ve thung chu abial nu hlui ta na athun hnung zia ni in hetiang hian aziak little lady ka hmangai in ka ngai tak zet chia kanin kar thu ka ti chingpen lai khan engin nge min mol ka hrelo kanuna thilo thleng thaber ini a chel din chepo ka tum reng chen engtika ma nang aya du mei chia ka nei le to lowang mani dewa tang khan ron bel le che ka tuma amai ro chu restraining order ilo la reng to si he hi eng wange khati hun lai khan ka khovel chu atop ta ni berin ka hria a kamamo na che hi anasa tak zet ani ka thil ti chingpen hi ente min nui so theyang niusa until soizong zong ero oi vek kher suang che idam that zel ka be sein mahun thatak ine ka be se bok nangai tu alova ni voini ka nei ngai lova niusa ka chungchang thua meichia an soi kha chu enga ma lo ngai suang che mirap thak tak le voitam tak min tina to tu ani kanu le pa te kha min voina lo pui bomin ilo troi om ve don nia engkima khan apoi katia le theini se ka thil ti dik lo te siam that le ka du thin ma se a thei to si lo ti in John Osbilkinan athun hnung zia a Stephanie Mingwei khatma a thailang no hi police te chuan thil ti sual tua a impom na ani an ringa apik takin in thil hriat tur tam zawk te chu thudik ani ang ati te keima thlan khur nge kalai ta ani ati te le ente ka thil ti chingpen te hi ati te hian a thil ti suala thiam lo ain chan tir ani investigator te chuan an ngai thil dang le a chuan Osbilkina le khazia ka hian wall out tak le chiang taka in puana lam ero mu tur om lova tin khoya nge ruang a thu ruk ti lam soilan na po a thailang lo bok ain chirna thu puan chhuate la Stephanie chunga thil thleng lam a in abial no hlui ne na anin then na lam hlir ani a heti lai hian ithil hriat tur tam zawk te chu thudik ani ang ati te hian Stephanie bole thi na chungchanga mo phur tu ani zia ati lang ati theyanga hewang tak hian langtlang taka amitha angai nep na le ada niam zia ati lan na hian aril ru suk thlek dan tur hlim thla po a phor chuak chiang le ome heti lai hian Osbilkina chung te ero chuan an fa pathun hnung chu thirna tlang dang atangin an thlir hlau thunga an fa pale kha chu in puana lam ani lo mai ba ka thiam lo na engma anei lo thu an ring het bur tin ale khazia ka tanga thlirin an fa pa chuan Stephanie bo chung changa mo phurna anei lowang ti an ring het poka Osbilkina nu le pa te chuan zia ka thu chua siamin Stephanie chung te torna poi kan ti tak zeta hemang chia rap thlap tak mai atang hian thlamon na an nei thei nge na turin du sakna po kan hlan engthil chia nge Stephanie chunga hian thleng ti kan hrelova amai ro chu kan fapa in Stephanie atina thu kan hne na kam khat po in asoilova tin ale khanu chia la chuti bok chuwang chuan kan fapa hi afihlim ti kan ring het thlata amai ro chuwan do thlak takin ama an pu chiat na zong zong te chuan anun na hial alak pha tir ta ani ti in an soi Osbilkina chung te attorney roi Richard E in ceremony at chuan Osbilkina nu le pa te chu anril ru ana in an tuar le a kar eng moti chung chu alare mai lovang thu nei tu te ta na harsat na ni lova pui tu ni andu zo ka wangin kota po in lan tura ka boy le ti boy reng an ni a mani mi malhun tha po an nei mu mal man me lo ti in thu chwa asiam ve bok heti lai hian Stephanie Pars chung te lam ve thung ero Osbilkina thi na chung changa an ngai da mi pui hria ta soi chu engma an la nei lem lova an fanu zon mu thuai chu tuna ta na an du ber le an thlak hlel ber alaneri
January ni somni paruk sang ni le somni chol ni chun ani a kumsom pariata upa Jeremy Carlos Perez ale kumsom pasaria upa Eric Rodriguez ate chu New Jersey Gathering Hall bula Old Bridge palklangin an na thokna lam an pan meka motor kong puilun tak mai rula rail kong guard an kalpet lai chuan mannequin ni a an rin fit up porvel ni om chu himbuk tamna lai dewa chuan an hu a an vakal hnaya an han enchian deuh chuan mithi to taksa bokhup zong lo zal ani ti an threta a police te an call hnu in investigation team te chuan rang takin a hmun an ron thleng ve ngal bok hemi tu khian autopsy nei ngal ni in autopsy atanga alan dan chuan he Rawng an chhar hi Stephanie Parsi Rawng nge ani ti finfia ani a athi chan ero puan zar ani hri lo thung Stephanie Rawng hi a in atanga mel som panga hla a chhar ni in ama kum November thatop lama achung ten an zon na atanga mel chanwe chawatla ani nge bok Stephanie Rawng mu ani hian kongtang po a mitlonga hu mai thein alo oma amai ro chu motor tlan te tan ero mithi Rawng ani ang ti rin thiam mai the ani bik lem lo Stephanie hi athi ni atanga chutin thathum don chu about na ani Rawng an hu ni tlai hian Stephanie pa chuan trap trep chungin thu chu asiama anrilru ana thu te chuti rualin an fanu an hu ta ka wanga anrilru nuam lo aziom deuh thu te ba ka an fanu bau zonga in volunteer zong te chunga lom thu asoi ngal bok Stephanie bo atanga chiara ni somriat pasari vel thleng chu volunteers te hian State and Island le New Jersey a hun somruk don lai andap chuak mana prosecutor Christopher chuan evidence an hu to te chu osbil kana thil ti ni thei omani ti in asoya ma se investigation kalai alania wangin eng evidence nge ti ero asoi lang lo heti lai hian osbil gana thil ti ni nge ya alan chho tana wangin ama pu na tur ngor le zol zokin an zong zel ti ero asoi lang thung investigation nei lai hian police te hian dan anga mi in emo hun emo dap phalna search warrant songa lai ti hlo tlingin chungzinga panga te chu osbil gana in dap na ani a osbil gana in dap ani chuma evidence an hu te chuan osbil gana chu twal thattu nge ani ti anem heta chuti lain police te chuan osbil gana thunu chia khan ama a an lorin let na te chu anem hetai to thu an soi ve bok Stephanie Parsi Rawng chhar chung changa prosecutor Christopher chuan heng kan thil mo chuwa te hi nikum November thatir lama kan lo be sei le tu to te an ni a amai ro chu tu hnaya evidence kan mu atanga kan zir chiana kan confirm thei chau ani ti in asoi police te chuan Stephanie thina hian tu dang ma rin hlel an nei lova tin tu dang ma in mo an phur lo amo phur tu chu John Osbil gena chau ani ti in asoi bok police te chuan Stephanie Rawng kong sira apai ma hian Osbil gena hian abial no hi October ni somthum zan rei to lama emo ni somthum pakhat zing lama athat ani an ring Stephanie Parsi chung te soidanin an fanu hian Osbil gena hi thlaklem te chung ba kalakop lova tin hei hi Facebook a post atang po in mu thein a umbok thakhat ani nu hian Stephanie hian abial pa Osbil genan kut athak thu soitur a hreder to a anin leichina chu duam lo tak maya bultanin vandoi thak takin thina in an khar ani deuh ber ome Stephanie pa hian afanu bial pa chu an in aron len pui tum khatna tangin amingai nat zong ani lo thu te mi amel dan hrim hrima ami hringai nat lo chi ani thu asoya tin September tha a Stephanie kut atha ka wanga custody an lak ni atang to khan Osbil gena chanchin duam lo tak mai chu an riat belvio to thu asoi bok hemitum hian Stephanie nule pa te hian an fanu thopin kota po an kalpui nge a ma se ama Stephanie berin Osbil gena ahim hnai le awangin thilti tak tak hlei thei po anilo John Osbil gena bial num masa po in Asbury Park President na asoina a abial pahlui chuan Stephanie chu are hlum arin thu alo soi ve boka henu Osbil gena bial num masa hian Osbil genan kut atha ka wangin June tha khan complaint alo the lut ve to bok amai ro chu Osbil genan athun hnung azia ming atarlan lo ani tia kan soi kha henu hi ani em ti ero ria thiam a har ang reng hle a he Osbil gena bial no hlui in ti hian Osbil gena chuan investigation kalpui ani live khan aron contact thin thu po asoya Stephanie bo chungchang ero thelo ang mai in
ngai sakna chete ma anei lo tin heti lai reng po hian abial no hlui pakhat arim that le chan thu asoitel bok he abial no hlui arim that ati hi osbil ginan athun hnung anu chi a asoilan ani tia kan soi kha ani theina chance asang le Stephanie Rawng chu mu chwa ani tanga ninga na St. Rose of Lima Thlan Mual Freehold New Jersey a phum ani a he a vuina hun sera hian mitam tak ama lainata suntu te pung khom an thanem le a hengzinga hian chung khat laina thian te ba ka volunteera ama zong tu tele aloina Catholic Caution thalai le tlerol tam tak antel bok tol that tu le poi khoi tu ber rechuak ma se ama nun nange ala ka wangin hremna pek the ani talova engpo chuni se osbil kina hian rilrulama harsatna ato thu soitu hriat ani lova Stephanie atha nuwa a inti hlum chan ber nia langta chu athil ti ngong chua ma chon turin akwai sen tok lokti hi ani thei mai ome osbil gina thina chungchanga hian in ngai dan le hmu dan te comment na lama in lo soi ve don nia